Besok Senin tiket 85 nggih. Sik Mas. Sampeyan hadir nang Kalam Pancing Boys. Senin besok pagi tiket 85 lho. Cok lali hadir besok. Hari ini lengkap pelepasane. Iwake super tok. Nang Kalam Pancing Boys Bandung. Jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Sampeyan hadir malam boleh ke Cafe Bakso Kikil. Wes di 15 Juni 2025 hari Minggu. Coba kita lihat ya. Loh, kok ini nake lo? Full payupan guys. Garpe full payupan. Suun Mas. Sampeyan mancing malam di kolam pancing Bakso Kikil. Kalau pengen nambah guys besok hari Senin. Tiket 85 jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Pelaku nandi sang lagi nyantai-nyantai di foto-foto. Lokasinya di Desa Mando Bandu, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Kok pelepasannya bisa dicek di Facebook. Apa mana tombronet? Tobrut. Apa mi tobrut? Apa itu tobrut? Pai, terus ya? Dari grup ontran-ontran. Grup ontran. Grup ontran-ontran ya. Ayo Mas, besok pagi rek. Mas Putra Kertarejasa, Mas Aji Saka. Iki sore kok iki aku nanggone Bagel. Pengen nanggone Boys besok pagi ya, hari Senin ketemu aku. Nah, lanjut Senin besok pagi ya sama sengal Gurami. Ojo lali gawa umpan jangkrik sama ulet gombong. Tumbruk babon teman-teman. Luar biasa Rindu. Tumbruk babon. Gurami ini sama kayak lu. Wes, longsoran. Grup ontran-ontran guys. Grup ontran mancing nang Cafe Boys. Segrek Gurami nek urip. Iki lho, Aimi, wonge lagi sibuk. Biar duduk manis saja. Ilmi bagian ngecek rumbu. Hari ini free rokore emane kayak berangkat. Minggu besok dikasih rokok lagi ya. Ayo berangkat. Hari Minggu. Senin besok tiket 85. Hari ini Gurami paten tombro. Tak boys rek, ora sampean nggawa bojo nggawa anak. Isis. Wes. Tapi aku gak bisa dipateni. Gak awal saya udah mendut ngene. Sreng. Emang perasaan Pak Darso ora duduk ta? Karo Rewangi. Apa sing ditakokno maneh? Besok ya Boys buka jam 5 pagi selesai sampai jam 4 sore iki kolam harian Gurami paten tumruk bawal tanggal lho enak iki mlaku rere pisan apa ayo mi piringnya karek ikut ta iya ono piring maneh piring nah ini iso muter lewat kene rek. Aku ono tambak sakjane isine jair karo tombro. Bandengnya arang akeh jaire. Tapi sik yo. Kok tak kongkon nester ahline ae wingi iseng-iseng guys aku nyoba ternyata rata-rata 4 jari. Seger. Tak mingine petang nyarian roto ya wi jare wingi ku petang nyarian sing dipancing duduk sing ndek kolam ya seje tambakku satu iki kolam tapi belum buka sean tambak enak dibuka kapan cuma kecil separuh kolam Pancing Boys
Kayak ecer-ecer aja nih wingi ku. Sengi-sengikir. Cair bandeng karo tombro. Lek boys gak tik cair ya wis tak resiki rek. Kesel aku. Sampeyan nang boys besok pagi ya. Besok pagi tiketnya 85.000. Dinone. Gurami ini diborong Pangga ya. Gurami lho gelek. Ayo mas yang lagi nonton liveku OTW kolam pancing boys lho. Full gurami. Gurami sogrel. Oke. Suwun Pak nggih. Ayo sampeyan hadir besok. Bawa umpan jangkrik sama ulet bumbung kalau ada. Mas kelawar. Aduh. Tambah tak bocorno titik toh. Meneh. Napa areke ndek kulon, Pak? Iki ganti kerumbune Mas Bolang. Nah, itu. Nak boys. Luar biasa. Yes. Dengan kata Pak Angga ya, mewakili Bolang. Mewakili wong nang kulon. Guramian. Oh iya wes. Gurami tak minta rek. Pokoknya berminggu mancing nang nggone boys. Gak tahu absen. Sampeyan sing golek gurami memang paling enak iku teko dino Minggu. Dodolan full gurami. Luar biasa, gurami. Majalayanya akhirnya naik. Mau kak, pas timbangan ya Pak ya? Enggak, Oke. Itu loh, wongnya ora jelas. Sepatu warna biru. Duh, mantap ya. Ono babone rek tombro niki. Kuwet deh. Gurami karo tombro nggih. 5 pagi. Sampun besok jam 5 pagi ya. Kolam pancing gede, Mbak. Ini aja padang. Ya. Iki mau OTW KB Baso Kekil, mau cek rumbun di sana nggih. Ayo sampeyan hadir nang Bagel, sampai ketemu aku di KB Bakso Kekil malam hari ini, sore hari ini. Start malamnya jam 4 sore, sampeyan gak iso teko jam 4, teko jam 5. Jam 6, jam 7, jam 8 bengi gak apa-apa ya, los pokoknya batasnya malam sampai jam 4 subuh, kecuali Sabtu malam Minggu yang sampai jam 3 pagi. Terus kalau pagi ini kan jam 4 pagi sampai jam 4 sore pendak, ketemu pendak mana rek. Jadi tak sarankan kalau pengen ke kolam pancing boys itu lebih baik datang pagi karena hanya buka 1 sesi. Kalau pengen nang Kafe Bakso Kekel yo isu yo sore yo iso. Dek kono kan 2 sesi, tapi jariku mending isu-isu mesisan, sore-sore mesisan, jangan setengah-setengah karena di sana itu kan 2 sesi. Nah, dari sampean